आरो बीटीसी टेट क्वालिफाइड एसोसिएशननि खौरां मेल रौतायाव बीटीसी टेट आनजाद उथ्रिसार बिजाथिफोरनि खुद्रिखांनाय रोजा रोजा गुन गोनां टेट उथ्रिसारनाय बिजाथिफोरा जोबोद जिंगायाव दं। बीटीसी सरकारा खनले बिजाथिफोरखौ थगायनायनि अजद लाबोदों बीटीसी टेट क्वालिफाइड एसोसिएशना। बीटीसी टेट उथ्रिनाय एसोसिएशना फोरोंगिरिफोरनि थिसनथाय हाबाफारिखौ थाबैनो मावफुंनांगौनि दाबि खालामदों बीटीसी सरकारखौ। नङाब्ला बीटीसीनि टेट उथ्रिसारनाय बिजाथिफोरा फैबाय थानाय विधान सभा बिसायख'थियाव थार फिननाय होनो हुमखि होदों। गोग्लैसोनानै थानाय बिजाथिफोरनो साख्रि होनांगौनि दाबि मख'नो गोनांदि थांनाय 2023 मायथाइयाव टेट उथ्रिनाय गासै सा 13,000 साख्रि गैजायै गुन गोनां लाइमोनफोरा साख्रिनिफ्राय जानगाराव थानांदों। दुखुनांथावै दानि हाग्रामा महिलारिनि सरकाराबो बीटीसी टेट उथ्रिनाय बिजाथिफोरखौ बेबायदि थगायगोन होनना गिनाय फोरमायदों। खौरां मेलनि गेजेरजों थाबैनो बीटीसी सरकारखौ थिसनथाय होनो थाखाय खावलायहरदों बीटीसी टेट एसोसिएशना। बीटीसीनि एडुकेशन डिपार्टमेन्टनि डीएम सारखौ खावलायोदि जोंहा भेरिफिकेसन जिथुनाखि एलपि इउपिनि बेयो थांनाय 18 थारिखआव जोबनानै थांबाय, नाथाय दासिमबो जोंहा मिडिल लिस्ट पाब्लिश खालामनायखौ जों नुनो मोनाखै। बेखायनो आङो दा बीटीसी सरकारनि डीएमखौ खावलायोदि जाहाथे आसाम एसेम्बली इलेक्शन एमसिसि नाङैनि सिगां जा बे मिडिल लिस्टखौ पाब्लिश खालामो आरो बे फोरोंगिरिनि जिथुनाखि एलपि आरो इउपिनि लांदां भेकेन्ट जानानै थानाय 984 पस्टखौ जोंनो एपइन्टमेन्ट होनानै जोंनो फिलआप खालामना होयो आरो लोगोसे जोंहा बे स्कुलनि जिथुनाखि फोरोंगिरिनि जेंना जाहाथे बे सुस्रांजायो। बेखायनो आङो बीटीसी एडुकेशन डिपार्टमेन्ट एम सारखौ बे प्रेस मिटनि गेजेरजों खावलायनो। बीटीसी रबिनाम नार्जारी तेखते কোৱা ধৰণে যে ডিচেম্বৰত দিম, জানুৱাৰীত দিম, ফেব্ৰুৱাৰীত দিম। গতিকে এজনে মানুহ বাৰে এনেকৈ তেওঁলোকে যি এক আশাৰ বতৰা দি টেট উত্তীৰ্ণসকলক এক হতাশাত ভোগাই আছে, গতিকে এইখিনি অধিকাৰ তেওঁলোকে ক'ত পালে? গতিকে আমি ৰবিৰাম নাৰ্জাৰী ডাঙৰীয়াক প্ৰশ্ন কৰিছোঁ যে তেওঁ বাৰে কোৱাৰ ধৰণে থন্নকৈ ভেৰিফিকেশ্যন কৰিম বা কৰি আছোঁ, তেওঁলোকে যদি থন্নকৈ ভেৰিফিকেশ্যন কৰি আছে, আমি ভাল পাইছোঁ তেখেতৰ কথাটো যে স্বচ্ছ আৰু নিকা পদ্ধতিৰে তেখেতসকলে যি এক এপইণ্টমেণ্ট দিবলৈ ওলাইছে আমি আদৰণি জনাইছোঁ। কিন্তু যোৱা এটা বিবৃতিত দেখা পোৱা ধৰণে যে তেওঁ ভয় কৰি আছে যে আমি ইলেকশ্যনৰ আগত কিবা এপইণ্টমেণ্ট দিলে কিবা অসুবিধা হ'ব নেকি। গতিকে মই প্ৰশ্ন কৰিছোঁ যে তেওঁলোকে যদি স্বচ্ছ আৰু নিকাভাৱে তেওঁলোকে ভেৰিফিকেশ্যন দিব, তেতিয়াহ'লে ভয় খোৱাৰ কাৰণ কি? তেওঁলোকে দুৰ্নীতিত জড়িত আছে নেকি বা তেওঁলোকে কিবা অসুবিধা কৰি আছে নেকি? যদি অসুবিধা কৰা নাই, ইমান ভয় কিহৰ তেওঁলোকৰ? গতিকে আমি বিনম্ৰভাৱে আহ্বান জনাইছোঁ যে কোনো স্বচ্ছ নিকা বা তেওঁলোকে ধুনীয়াকৈ যি এপইণ্টমেণ্ট দিব ওলাইছে সেইখিনি দি দিয়ক, তেতিয়াহ'লে আমি তেখেতসকলক নিশ্চয় আদৰণি জনাম। নহ'লে এই আমাৰ যি BTC 13,000 টেট উত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থী আছে, অনাগত নিৰ্বাচনত তেওঁলোকক যোগ্য প্ৰত্যুত্তৰ দিম বুলি আমি সাজু হৈ আছোঁ। নিশ্চয় চাওক যে আজি অসমৰ ক্ষেত্ৰত কিছুমান কথা সুকীয়া যে অসমত